Hai minaze ting choma I zaiklum namai na lang ben cheuke zim rev ting kum chana jang kaise madai tak mai ting chua kide rein sa paulia gaira dali North East State Nagaland ge urban local bodies ULB ngkai zemadai chporogane municipal council ka chom jana town council ngkai je ket hangya district rege tatiban cheuke jing kai je suruk somai ge election bam gun jnai kamai ge vote sei ka kadai dele plan counting center kreuses rogya jai sei tati bige BJP mza ka horo me NDPP mena plan municipal council ka chomlui dui tati leja cheu jana town council ge ke ge du duiwang de leja official mena sale jai NDPP mena plan municipal council ka chum duiwang bza kohima mo ko chung jana Dimapur ge le jana town council ngkai je ket bam bige du district ka cham ge NDPP mena duiwang ke je duiwang dele pnuina duiwang chamza waka bandri jana pheggerun le jaka chudle jana Nagaland ge hanai kum district kre municipal council ka chum town council ngkai je ket hangge ULB go election bambiga political parties cham kreuzi ket gena tara hangge zopen me candidates plana haim nyuzang kai je ka chumle chaporoga NDPP mena kilang NDPP gena tara hangge zopen me candidates haikaza tracks naze deset chapau changge BJP gena hadai jamdai Congress gena himrejisna NPP gena kai je kana NPF gena kai je ket NCP gena kreujem new ZDU gena skui RPI arwal manai LJP mena snasna Rising People's Party mena ket jana independent gena haikaza practice zakanale zakachule the ULB go election bam rabeting ni hiwang changma gena unopposed gena duitati beza plan candidate raksruk je madai poroge NDPP gena hadai je mingyu BJP gena sna NCP gena mingyu jana Congress gena kachum NPF gena kana jana independent gena khnale zakachule jai Nagaland ge hnai kum ULB go election bam ge tarab je plana town council himreujes kui kaule kagana kreuze madaya Eastern Nagaland district cham districts rogya bam di dele za Eastern Nagaland ge suiteme NPO mena kazaw marhang election ge boycottin di bjegana kreuze madai Eastern Nagaland district cham districts rogu town council ge a bam makta dele Jana North East State Assam go Governor Gulabchand Kataria ne Technical Institute ge psuitem ramza Technical Institute ge mpuimi lesi nam ramza admitim ki rahang rangai dele zakachule Jana Assam Jorhat district ge minahang katpene tetibe kamai ge police constable spampe duty ge bam ko za de kalebi bizigene nimni dele zakacheu dele za Assam Jorhat district ge minahang katpene police constable spampe za de kakalebi za madu primba ngaza de kakalebi zakacheu dele Jana North East State Manipur ge kaklebe peblam gene state banai Central Forces pai mena rolu za operation tebigena club bam ka cham srok jana Hill District kachum ge tatiban chat kak ngkai je madai lungge reimro gimi beja ka cham be nimpele za official mena statement ge nznai kammai ge sali jana state banai Central Forces pai mena rolu za Manipur Hill District babam cham district chum jana close roge operation te beja Churachandpur district ge Samu Lamlan Songpel New Baizang jana Lamsai logale ja cheu Tengnopal district gena Letokching logale ja cheu Chandal district gena Singtam banai Topokpi logale ja ka cheu dele Jai Manipur ge hazet kana ku ki manai ki me ka ge kaklebe ka gabok be gena hazet kana ka ge disi sia ja ngkai lak lui sui di dele pose gena ro chilak dele ja tribal cookies zo hazen ma pnuya administration ja chamchai ja pungcham dra hangya state ki ja demand te dele za aipo pere ge ngi ja nkime go babau dilang ma COCOMI mena Imphal city nkime ki babam ge organized te ja let kai be ja rally bam blam ge indigenous tribal leader forum ITLF ma pnuira tadle jana ITLF mena saja tribal cookies zo hazer me banai nkime ka ge kaklebe pe bigena chuna disi siang kailak ja rodai chilak le ja ka chole pose gena chuna Manipur ge kaklebe pe be disi ibete wang hangge pampui banai tribal cookies zo hazer me hangge justice ngora bza chamra bru ne dele ja ka chole
Zai Bihar ge Janata Dal United JDU menen znai kamai ge meeting rogdi be bamdele zai chige Chief Minister pe Nitish Kumar go government ne Bihar hangge special category status je kize demand tedele. Zai Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne hai manaso ge plung sam salyabe man ki bat episode hai ke zakreuze ket gu namain takmai ting chuan chat kreuze ket hi ge Akasvani ge sadai gulei zakachulei Zai Indiaram go National Testing Agency NIA mena UGC net CSIR UGC net jana NCET go examination bamdar bating nai mikpui ka chibe rang bagai ka kadai dele zaina NTA mena sa ja UGC net go exam ja teun so ja bating kain te gai ka kadai dele sapoligum ja UGC net go examination ja hanai kum kapai ke haji ingkai zikat banai hachit ke haji madai lungena bamdai gulei zakachulei Za Indiaram ge machika mi me ting irazai siara hange pizin kating ge me India Meteorological Department IMD mene saje Indiaram jane North East state bam ga cham ge namai lut ge tingruin do hangulei zakachedlei za IMD mene saje North East state Nagaland Manipur Mizoram jane Tripura ge namain chekyu ji himreun takmai ge na chuje ndi ke ji ka chumre ka changbe tingruin chi sangja ruigulei zakachulei Zana Delhi Excise Police Case Gana Nimni BP AAP go Convener Delhi go Chief Minister Arvind Kejriwal ja Delhi go Court Hathuram Kinan Znai Kamai ge Ji Kreuze Madaina Ndi Kyuji Kreuze Kanarya Kachangba Bang Do da Rahanga Judicial Custody ge Langai da Indale Zakachulei The Indiaram gene astronaut Sunita Williams pepere space me hangluza inkeu darabe peting chimare dele NASA menesa je astronaut Sunita Williams pepere space me hanglu gadai menkeu dara hangya keu kedya kora hangya nangle gulei zakachulei Zainal Ladakh Line of Actual Control LAC ge Indian Army spy magu Ray gari T-72 tank znai kamai ge haduina Lote tiza accident bigena mina hangmingye me Indian Army spy me chai delay zakachulei The Indian Army spy mego Chief of Staff the Lieutenant General Upendra D. Dwivedi changu zana Navy go Admiral Dinesh Tripathi na changulei zakachulei Zai panai ja Army spy mego Sainik School ge classmate kolei aigumbe classmate ko na Navy gudu zana Army gudu Chief of Staff pungbaza madaudu history ge Indiaram gu wangchangai marele namailut gena railang ba legurei lei ai gena namai inchekyu nalang ba ji himreu ting kum changna jang khaijam dai takmai ting chua ke de rein sa pau za loi gai dele pi gai za inking gai ni mele ne je tod lei